Yes, also Asia attention TV be mene odi for 99 Asia na 99 Asia ne say dia na chese o my mu nsem na ye pese ye wuram because yen so ye kan memu ye kan amemu for yen so ye kan obi yen so ye bu o my bia ye ya na se yen so bi ma me ka bi no yen so ye kan ya dwen bia ya na ye because ye nyina ye o ma ya na nkoye ma na dwumeko eso ma se amede dwumedi ebro ye obatampa travel and express consultant for na eso masin eye afi 2024 da yanim abatu anase ye omampani abedi ye so wo memu na chirensem ne emu nsem no anu odin papa eye last month so last 2 months abatu ekoso eye delegate for na abatu ka so ema ayi kululu ni ade bi be mu a chese eye ni brisem papa ama ya papa Kennedy say obema amanfo showdown na showdown na chi na fe ya papa Kennedy the pictures ne evidence bi ba bonti sika MPP anase ya papa Bawumia etuatua ansa ya to amano no ya papa Kennedy the aba bonti sa na ya papa Bawumia so so kire Kennedy say ne oye nyina ono so ne showdown no ono so be yi na no ne Bawumia yire say omo so obeka sebina 19 hour had onu aksa ma enchire because omomo do suko wo amambo papa akwa aba nje so hima papa na wo te say na me ado me yehu abeye fo ho ye bia ho ye ye da nyame ase papa se makase da kuma besra only problem papa me tiase amode na ewi in fact ye be go straight to ye hwa about to da ye me 2024 ya emunsam emu ayedin na waye di fo idie na wo say ye tonsa from say papa Kennedy the ni form ema evidence bia siketwe bia ye papa Bawumia twetwe ansa ye de abano mano na bresem kakra aba misro tesi asa evidence ya ye papa Kennedy de bebe wo hwa ne papa mu no ana mamenda wase ne de kan na me commencer so say bebe ade no ekeka kono papa Kennedy wa hwahwe ha ama Bawumia afade no ko wa ye nhwe ha ama Bawumia fa kunya nti na papa nka so ye bibi fa ho ansa one thing say o ye sunsum adwuma wi a munemu no eso ma wo saye de enko okay delegate for omo amamre say do this stage we are omo koko eso ebreni ombeti yes fans on beji wa Kennedy ho on beji wa Lancash ho on beji wa Koma Japan ho on beji wa Bawumia ho enfa ho baby omunyo omo de on beji gina se sie no na ese Kennedy Japan ti ase enye kasa tintintin ana edi wini election Kennedy futuni yes enye kasa tintintin edi wini election enye insem bia o te be gira ne platform so o kekeka no Ghana for G2 no enye no na or the way they win election. So no do 100%. Yeah, and then they win election. Okay. Election ekoswa esika. Erisika na ewurem na yaje. Efie ekonya beto fie. Na oni sika obi di sika fi abonti be fa ade akọ. Eti ekonya na ma opre no. Tesie no sika wo omapanye konwa no ho. Eti esie no se wotu sika gu fon kra na wo ba betra so obete wo ka. Ba se wo hwe se because say enjo mu nyina ndi papa obete ne kanate say say enjo mu di business no business no mu ye edi enjo mu ni okay what you must say ekufo do den ma kan kire na do de tam na oye atono general no ngi pay no ngi we na so betra so no we bu o man kom se boom sika o boso ko nyina no watam nyina e de ko eni se opa ko ba ne sanso de bi e be ko so apere eni ni asem no ba kana Japan de do be na tie yesuma ne se ase obi a wa bi adwuma wa fa ne pa horo a mo ye adwuma sa ne pa so be dia de a obetuma bi more companies e ma ne pa ye de abaye adwuma no what you must say but be a konya na kodu no enye kasa tintintin ana memo showdown ana ye de pre ekonya no de bi tika Japan on to no bo ase on Jessica mu jemu aposo ese Bawumia Jessica who da be Jessica internet say wini na Bawumia wi na Jessica na odi ato o Jessica na eto o Jessica ato ade no ese wo de wa no na be to de a ende ese wa okay
ena enye yan ena be ka just baba di ade o o delegate for no ena some de tumi ne emamu se delegate for de tumi ma wa ye ni problem se sie nsama se pie ni se bi era ha mati eni piku wa ha mo chama wa ha ana mo wadi ho ye fa ne se abrekuma ha no mo wadi ho abrekuma abato amoto mo personal chama wo ho only dimu sa chama no ono no skani nyina ba si ne so eti nko ekuo kitikiti na makititi no mu amodi ka betu aba no secretary treasurer organizer organizer vice chairman nipa best 8 sa nipa 8 no se be mo bia 5 million na 8 ni esen e be 40 million e boa sa 40 million e ba be si mo chairman so mo che chairman mo papa se ekoba ni se ntwana tememu fo ne anye fe kakra ye nimpa se Bawumia ontimi mbeboa but mo hwe ama ye discover tomo na se mo de ne bade say still na ye bebre sen na yesu ye kira o se because na obetimi aye ade no oni sikanti ye fa ma na mo ye de be ma ni o discover to ye na ya bre ena yesu ye kira o se Kennedy no o se wakasa ma sie wapem first no ena me woska ena me wose ena me wose they say o be pray ade what do wano kan wano kekere pray ade na there be jemu so woska eti jemu na faji ade no ba o timi ka je say ekonya na o press o ba no o betre konya so a on timi tam $1 billion enkoda den o betam bi akọ wow eti no matter this bia no u jemu a u betra so a u beti uka eze Bawumia pre nyina no o pre se bia o betra so a e ka obo nyina o beti nika vice imponie na president what must say ba secretary be apie say ahana mo no ye woman organizer wa ha now says no woman organizer me njira bio ba me ko pre ebia secretary and as a treasurer obe post no dey beto wo ba o dey to na ko pre treasurer na also uluso a ese ke woman organizer post no ese ke cancel di fio ye cancel cause ya cancel but ye pretty names ni ba mo beto aba na odi hye woman organizer ho okay what I say the woman say wa beto aba ma Bawumia okay ne edudi abashim ese ke you odi film kura na dam say onni position bia wo party ndio wo eti kululu bi ekoso yeah ese kene Japan no so padre dia week ya for the nisi from na onye ni homework ye na for offer sika wrem bi because last 2016 eba beto aba asifosu uche sewing machine uche dryer ema salon for wow uche fresh cream edi ma asif uhofo so mutu abamon is there no obisi diska to voter it say nia wo so maybe atwem no wo di newe e vote eti ese wa eti oti for wa no kan betu yampia evidence no kitekita and ye buy bogos ade am wo nim say wo party no eyem so no ban moye ya wo so ye bi wo ba bi o gina wo is there no obesu edi ye bia identity na how ene ye nyina no siketi na ye bre ye nim say tu me na di mamu wi a no ko taso mu refi ye is that 5 million di manu ka o da manu kwa waje awi go no say o ko transfer na o ba ye no ka chensa e te fa na ho bi eti mu ka je ne say sa pictures ni video no di chire ni nyina eye kasa enye kasa na be mo obewu ni situ na say papa o de background still na Bawumia wa fa wi Bawumia se wa fa ono na ko ti a showdown na so mani bafom showdown show pro to showdown ko si bubu se Bawumia wi ni a ke be hwe so be campaign ma Bawumia na eden na be ka cheka na fo a be to maso say we ko parliamentary so na yes se wo mutu we wi a na me say o ma yi leader a o ba be fisi ti ya twen o say papa why nyame di free o hwa ya papa Bawumia o betina ekunya so e be boya
Bawumia dey say we lose dada. O wini kire Japan kwa ekunya na efa ma no. Mama fa. Oh, mama na eba. Yedi mahama eba. Na me pa na o kan. Me see yedi mahama eba. Timi. On no be boy. Yes. Se mahama abedi ade. Ade Bawumia ontimi bo. Ontimi. Ade. Onye kufo de na ebu o ma se Ghana. O ma ton Ghana. Bia na we nso de sika be wure mu sa. Oh. Se papa wo se ade na de sika. Enfa. Egie. Mama so sika. Mama abedi ade ko. Wa wi Ghana sika pen. O sika. No so awie bi. Tag o sika. Ejesie no. Ye hunu se ye reti amamuo no. Mumu die ne reti mahama. Mahama ye 100% check Bawumia ne Akufo-Addo. Sa. Oh 100%. Eh. 100%. Se obi abedi ade 4 years. Mama 4 years. Atames no advice. It don't do for Atames advice na be kan Akunya no betra so no. Obedi ade no ye 4 years. 3 months. Sa 4 years no. Ye nhwe nima ahoro ye. We this school dan a on wie ye. E dan ye we si wo pram do wenya side ho dan bebebe ogugu eno so go ho. Rich hospital. Any overhead nima bi o ye. Sa 4 years o ye nima ahoro. Na ye bisa se 8 years na mo be di no. Mo ye den. Say one district, one factory. And free education. Oh. And also. Oh. Free education. Obako school. Obabo ekra. Obet man nyimo ba e wo fi. Me na make sure. Bako 6 months. Abetre fi 6 months. 6 months. This of 6 months to 2 months. Why you? Yeah, 2 months. Sa 2 months now. This was a teacher e wo fi ma kwala no. Eti okoya na so ba. Most oye na etu Ghana ye fa so no e na mo de free education. Papa na sa oye na ekoso de. Ekoso pa. Sa. Ekoso pa. Ewo produce. Ekoso pa. Eh. De bi etu oye. Say ho asem de ye ntibi sa. Say wo a o medi muska. Aban we de wa moye yo. Wa moye. O ba be di ade no. Na etimi sida. Cement bag 1 bag which is 25 Ghana. To 20 Ghana 5 cedi. And then cement 1 bag 100 Ghana. It is boy na obe boy. Great. The 100 Ghana to 4 bags of cement. Mahama tag. That's a 1 balance 100 Ghana to 1 bag. Na ya pa 2 by 6. Mahama be kono na 2 by 6 eh 30 Ghana. Wo be di ade 2 by 6 nam 70 eko. 89 say obe boy man na so. Petrol. Obe boy e fom. Wusu na yenim se oba o man be yi. Be yi. E de ani atoso. Etu ba ha boy e fom. Bawumia say digital. Wamma yakọ sunlight say di voters ID card. They say we say ehun hia bio. Ye use Ghana card. They say we say use voters ID card. Na say we use hadwe. Omo home left and right ana. What you say? No be get damage makọ sunlight. Eti ni omo ye no. Ekunya ne de. So we need Kenya Japan where we need no. Se Kenya be baba kwa na efa ma omo because omo nyina ye MVP fo efa ma omo. Yo wetie for. When grato e kwa ya papa Kennedy wo. Ya papa 99 say papa Kennedy sa de na wo je na wo phone so na wo de kire we di say no papa wow ye Bawumia de sika do so po e de atop vote enti papa be bia du no so ja sika mu e na be bo Ghana fo ne ye be di e na ye pepe wo di de akonwa ne de ya da obenya bi so atena da papa your final word na fe ya beti maka na maka no baby edu no sika na ye bibia eti se wa so sapi you se wo jemu na Ghana so wo sika no bia no so wo sika dia jemu na o say eti me fo ndi enye sika na ye po ba o delegate fo no sika na mo pe is one for sika na ma o ma tu ama yes e bi bre because delegate no baka say bia Ghana fo ye di so for mama abate mutuma no na o mo say so for mama ye fa ma me na tena me wa no me ni ano ma no na enu bedwem sa eti ma obotum enu bedwem na ye fa umra na ye nye campaign mo enye sa so dia ene ye mahama na all the way ofa Bawumia de ye ma no tu mahama ena otu tu nso yes ye enko fa ebro mrenya ye de den na ye ade ben sa be no kra me refi o fra me akuantwu a meje oso ni emu o dynamical se dwuma ku eso ma se ene me ne be papa 99 atena se ene so onye bia hwe
Obatampa Travel and Tour Express Consultancy for. Miss Omo